Hai, menta sajisin ngapdiang sebahaya pi hagani ke channel ngadon EA banyetu ye pi hagani ke por degani ka up kebangan itu ye pi kade tang yaitu kiba syairwai mo ya tang yaitu kiba syairwai ngan itu ye pi hagani ka up ke best bah Lemar bagani ka up hapo ke YouTube bade ke channel kasih jengi ngawat keleng ke channel hapo ke YouTube Henry kene ka up kim 4 ju pelai hapo ke YouTube Uni up bandruai udah bebas bah tepet hadu pada kun jongani ka video ngan betaya pi kumno ban download yo tau up kumno ban yo tau up kumno ban recording yo tau up kumno ban sina yo tau up kumno ban sina jero yo tau up ngani thu en pina dong sadong page hadu pada kun jongani ka video ngan pen I ya pi ha mobile screen jenga kumno ban download yo tau up kerteng yo tau up di ba kumno dengan dia thu ya pi page hadu kun jongani video dat nang di ki batmai ba page ya ka channel so ha man subscribe ban like channel ban share ya perlu pi lembah status jeng pi lembah ki social media app jeng pi ya tang kata perlu publish sibun dengan ya na ha mobile screen jenga kumno ban download kumno ban record jeng ruai ya tang kata perlu dong ini ya na syakmat uni udah earphone pidan kam ban hit namar pide ban ruai uni udah earphone ro shani shapo junan dan pisar mo ada don mai pis hane po jong earphone kamut haba pirwai kam clear re how new up kam clear ka voice jong pil daw don mai pis hane po ping ap ye pi ka pro pe don mai pis ngashu connect system be kam ni shapo nambar ba pendon kam ye new up new up dulu ada pipin kam ya new up bang oh pipin ta pipin kamera do mai pis po ada pipit earphone bon nai thiro baram yo pipin pra kam ni yo pis salos pit na tang basan hu tang ka bas pat ka lalong de chu lau tam tu mai pis bit tok khandiat lalong de pendat ni kan mau de mantang al de pendat de mantang persang ban ruai kan uni earphone thabe ba arliang skor jumpi amne Dumne blog earphone juga. Teman tangan dia no, mobile screen juga nggak persang mentes ya uni earphone. Teman ta perlok ngalapli uni up woloko. Teman tangan klik inu cross ngapen EP kumno ban ruai namar ka ni ka ayo ngan ai wena video bet kanang ba pinsil tanat bet. Nakam i bhaga proof. Teman ta kan persang ban record ngapen EP pisau tanat pinsil tanat ya ni ka am. Mantang ini ngan select ya ka musik ya musik track musik beat musik instrumental ngan select ini ka favorite garo ini ka live voice cuma kan ini ka beat semua yang mantang ngan persiapan record halo cak ya manta kumtu ngalan dia pen record ya kan ngajing ruai ya manta pilai I perlok hani mobile screen jenga ya manta ngan select ya kan ka voice ya kan ka voice apen EP kini gadai ka vocal kapan hack nek sa jung pi kani ka track kan penduna kan dia kenang ban yes nga voice jung pi Nadoga tu kasih bangaya itang yapi gamin senjong akat no ga kende ban paya pingam no
ban le kai ngam kwa tang ban le kai nga ichi shaya pi nga ichi shaya pi na du men sin chonga ya tentu play nambar bagane gede tang jing praktis bergaji penin sai pi pin dera ban sofer ya kene jerwai nambar mas thokumar pin sa tang ti perlok ma ngobha download you know app hapo play store klik yo play store jong pi klik yo play store jong pi thọ hamne Woloko vocal recording studio Teng ni lami ban lap musik tambah uniu ban lap TV la syai ibai baik mi video uni Woloko 4 Henry klempen mi Deu ni Woloko pe yang ne phila ban page kita ke sound effect nang ta kar kom record nang ta ne page yang tu pi page yang tu tambarange ba phim pada ira hai yo le se don gi balai iro tambange ba kim bun ri bai e ba de kasi jangi te hani ngal download ma tambah hani ngal tho open te sambha ban tho kom ne Play Store tang tai kalap tip ma